Reka mbasuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nawe bitari kugenda neza no kwihangana. Dore amakuru rero ari kuvugwa uyu munsi tariki 16 Mutarama muri uyu mwaka wa 2024. Turababwira ko muri iki gitondo amakuru yagiye hanze ari uko ingabo z'u Rwanda RDF zigiye kujya kwitoreza mu gihugu gikomeye cyane mu myitozo ikomeye yo gutwara indege. Turababwira kandi ko mu karere ka Nyanza haturutse inkuru y'incamugongo ku rupfu rw'abantu 3 maze kwitaba Imana. Mu mujyi wa Kigali naho haravugwa inkuru ibabaje, aho mu ijoro ryo kuri wa 15 rishyira kuri wa 16 Mutarama muri uyu mwaka wa 2025 habaye impanuka ikomeye cyane yahitanye ubuzima bw'umuntu umwe. Ngizi rero inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye banze mfate akanya gatoya mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri w'agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira. Ariko tunashimira by'umwihariko mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV, mwarakoze guhitamo neza cyane. Turanibutse ariko namwe mutarakora subscribe kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Niba wifuza gutanga igitekerezo cyawe ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 igitekerezo cyawe tukacyakira na yombi. Niba kandi wifuza kujya muri groupe ya WhatsApp y'Ibendera TV, wakurikira iyo linki iri hasi, ubundi tayari ugahita utugeraho. Nitwa na Kreti Ntirushwa hani ku Ibendera TV, ikaze. Ingabo z'u Rwanda RDF n'ingabo za Qatar bamaze gusinyana amasezerano yibanda ku gutoza ingabo za RDF kwimakaza ihererekanywa y'ubumenyi no kongera ubunararibonye mu byo gutwara indege. Amasezerano yashyizweho umukono kuri uyu wa gatatu, akaba aje yiyongera ku butwererane busanzwe hagati y'ingabo z'ibihugu byombi, no kuvuga igihugu cya Qatar n'igihugu cy'u Rwanda, bushingiye ku mubano uzira amakemwa bifitanye. Ku ruhande rw'u Rwanda, aya masezerano yashyizweho umukono na Brigadier General Celestin Kanyamahanga, mu gihe Qatar yo yari hagarariwe na Sheikh Jabor bin Hamad Al Thani uyobora ishuri rikuru rya Qatar yigisha ubumenyi mu by'indege. Ingabo z'u Rwanda zikomeje kunguka ubumenyi buhambaye bw'ingabo za Qatar ku rwego runyuranye, aho ubumenyi bwo mu kirere bwitezweho gufasha RDF kurushaho kunoza ubunyamwuga n'imikorere y'ingabo zirwanira mu kirere. Muri Kanama mu mwaka ushize 2024, abasirikare bashinzwe umutekano w'abasirikare no kuvuga RDF Military Police bakoze imyitozo ikomeye babifashijwemo n'ingabo za Qatar, aho bibanze ku bikorwa n'inshingano bya polisi ya gisirikare. Aya mahugurwa yari yateganyirijwe gufasha abayitabiriye kongera ubumenyi bugezweho bubafasha guhangana n'ibibazo by'umutekano bivuka uko bukeye nuko bwije. Ubuhanga bungukiye muri ayo mahugurwa bubafasha kurushaho kunoza imikorere mu kurwanya iterabwoba no kwimakaza amahoro mu Rwanda no hanze yarwo. Ubwo bufatanye bwose bushimangira umubano mwiza urangwa hagati y'u Rwanda na Qatar n'ubushake bwo kubungabunga inyungu z'umutekano no kubaka ubushobozi.
ibyo rero biri kuvugwa mu makuru y'ingabo z'u Rwanda RDF. Reka rero twihuse tunyarukire mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Haravugwa inkuru ibabaje kandi itari nziza, aho imodoka yo mu bwoko bwa Fuso yari itwaye abantu 8 mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kibirizi yakoze impanuka ikomeye, abantu 3 bagahita abahasiga ubuzima, abandi 4 bagakomereka bikomeye. Iyi mpanuka yabaye kuri uyu wa 15 Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu kagari ka Cyeru mu mudugudu wa Amatarama. Iyi modoka yari ipakiye imbaho yarenze umuhanda mu bantu 8 barimo 3 bari bayirimo bakaba bahise bitaba Imana, naho abandi 4 bakaba bakomeretse bahita bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kibirizi, mu gihe umwe muri bo nta kibazo yigeze agira. Mu bapfuye kugeza ubu harimo Ndayizeye Venuste, Hagenimana Ernest na Hakizimana Abraham bakomokaga mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Akarengera mu kagari ka Gasayo mu mudugudu wa Nyamugari. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erazime yatangaje ko iyi mpanuka yabaye, avuga ko umushoferi wari utwaye iyo modoka yahise atoroka akaba ari gushakishwa. Agira ati ibi byabaye mu gicuku, birakekwa ko umushoferi yarananiwe cyane arimo agenda asinzira bityo arenga umuhanda, impanuka iba icyo. Hari amakuru kandi ahamya ko abashoferi b'imodoka zitwara imizigo bakora amasaha y'ikirenga, rimwe na rimwe bikaba intandaro y'impanuka za hato na hato, biterwa ahanini ngo nuko baba batabonye umwanya wo kuruhuka, rimwe na rimwe rero ngo bagasinzira bagashiduka barenze umuhanda. Mu mujyi wa Kigali naho haravugwa inkuru y'inshamugongo ahagana isaa 1 z'ijoro ryo kuri uyu wa 15 Mutarama muri mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo iyi nkuru yatashye mu bantu batandukanye. Ikaba ari impanuka rero ikomoka ku modoka yahitanye umuntu umwe, abandi 15 barakomereka ndetse isenya n'inzu z'ubucuruzi ziri hafi yaho iyi mpanuka yabereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Iyi mpanuka yabereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Bumbogo mu ikorosi ryahazwi nka Zindiro. Abari bahari bakaba bavuze ko iyi mpanuka yabaye ubwo ikamyo yavaga hazwi nko muri Azamu yerekeza Zindiro mu nzira ikagonga indi modoka yari imbere yayo, aho zombi zerekezaga mu cyerekezo kimwe. Kundukundwe Evariste yatangaje ko yabonye iyi mpanuka iba, akaba yagize ati iyo kamyo yamanukaga ariko ubanza yari yacitse feri kuko yamanutse ikagonga umunyamaguru wari uri kuzamuka ahita yitaba Imana, noneho irakomeza igonga n'ivatiri yari iri imbere yayo ikomereza muri salon de coiffure, irazisenyagura irazimara. Iyo kamyo yari irimo ngo abantu 2, ivatiri yo ikaba yari irimo umuntu umwe. Kobwimana Jean Bosco ucururiza mu muryango wegeranye n'iyagonzwe yavuze ko yasohotse yaje kureba ibibaye, asanga iyo kamyo imaze kugonga umuntu umwe, ihita ikomeza yinjira mu nzu z'ubucuruzi irazisenya ndetse ikomeretsa abazikoreramo na abandi bantu batandukanye. Abakoze ubutabazi ku bakomerekejwe n'iyi mpanuka harimo n'abari bari kuri izo modoka, bavuze ko byari akazi gakomeye kuko ngo bamwe bari bagwiriwe n'izo nzu ku buryo bari bakomeretse bikabije. Abakorera aho ngaho Zindiro barimo Kagimbanye Vincent ufite inzu zasenywe, avuga ko muri iryo korosi hakunze kubera impanuka nyinshi, bagasaba ko hashyirwa dodane zifasha mu kugabanya umuvuduko w'ibinyabiziga bimanuka bigana muri ako gace. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda muri polisi y'u Rwanda SP Kayigi Emmanuel atangaje ko hagikorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iyi mpanuka. Gusa
Emmanuel Kayigi yemeje ko iyi mpanuka yahitanye umuntu umwe, akaba ngo hakomeretse abandi 15 barimo 3 bakomeretse bikomeye ndetse bakaba bajyanwe ku bitaro bya gisirikare Kanombe, abandi bajya kuvurirwa mu bitaro bya Kibagabaga. Yahaye ubutumwa abatwara ibinyabiziga agira ati bagomba kwitwararika mu gihe batwaye imodoka, cyane cyane ko umuhanda uba uhurirwamo n'abandi bantu banyuranye. Abantu kandi bagomba kwirinda umuvuduko ndetse n'uburangare ubwo ari bwo bwose mu gihe bari mu muhanda. Umuntu witabye Imana muri iyi mpanuka azize iyi modoka akaba ari umugore, umurambo we ukaba wahise ujyanwa mu bitaro bya polisi biri ku Kacyiru. Ngibyo rero ibiri kuvugwa hirya no hino ku Ibendera TV, tukaba tuganiye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Tubashimira mwe mubana natwe umunsi ku munsi, by'umwihariko mwakoze subscribe ku Ibendera TV, mukaba mwarakoze no kuri ako kantu k'inzogera bihamya ko muri inshuti z'akadasohoka ku Ibendera TV. Mwarakoze rero guhitamo neza, turabashimiye cyane. Tuganiye ku musozo w'aya makuru, twizera ko mukomeza kugenda amunogerwa na gahunda za Ibendera TV. Ku mugoroba naho ruzingiye mumaze kubimenyera, umunsi turaba twicariye hariya mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugenda tubagezaho ibitandukanye biba biri ko uhabera umunota ku munota. Mwirirwa rero mugira amahoro n'amahirwe, Imana yibarinde kandi abagiye guhaha muhaye muronke.